aya basiya rebe bahise ibyayishuwe episode ya kabiri. Kora subscribe kuri YouTube channel filime zacu. Rebe butwarebanye episode ya mbere muri uko twagarukiye hakuno. Usore yari ari hano mu nzi ibintu byamucanze amaze kuzuza imyaka 30 kandi ngo muri famiye yabo bundi kuzuza imyaka 30 buraburije ntabwo ushobora kuyirenza uko byagenda kose. Musore aracyari mu nzu yimuciyemo. Birahure bitangira gukaka sinzi ariko biramucanga ye. Mva mu nzu vuye muri dushe ari kwaka. Uzi kuba uri muri dushe ariko dushe ikaka n'amazi ari kumeneka. Ikibazo sore hakuno ariko sinzi mfite ubwoba bwamurenze ibintu byose byamucanze. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa filime zacu. Shitani namubona hakuno mu nzu garutse hakuno ni mu nzu nibwo akihimukira ibintu byose byamucanze byamujabutse do. Kasani editor Flanko sakuza hakuno umutkura murya kuva yagera muri inzu nta mahoro yigeze ayigiriramo. Elixon assistant DP director of photography assistant hakuno mutkura murya no. Prince Wazier subtitles editor subtitles muri bubone narration muri kumve byose niwe tubikesha. Hakuno yari mu nzu byamucanze ari kwibaza ibyabaye isika mu ikaragiro igafuga Fredo. Tangiye kuva amaraso mu mazuru biramucanga. Ibi bintu bitangiye kuvaho yujurije imyaka 30 murabyibuka akiraho intebe mu nzu zitangira kugwa nta kizikoze biramucanga ariko reba no ibintu byose biramucanga to sawa ubwayo cyewe sawa ubwayo nayo bya bindi bavuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Dore urushinge rw'isa ukuntu ruri kwirukanka do. Musore biramucanga simwikaragira ngo imufungiraho amaferi do. Kanu yango yarwaye intebe ziragwa ndapfuye. Umuzimu muri iyi nzu ntago usanzwe ni gaheza kabisa. Umuzimu muri iyi nzu ni gaheza. Musore byaramucanze uko byakamucanze hakuno arafunga pu. Uwo sinjye kabisa iyi nzu nimukiyemo. Mfite ubwoba byaramucanze bayita ngo iki ibyahishuwe iyi episode ya kabiri. Ako mwamubona umuhitinzi se uba iki ibyahishuwe episode kabiri kuri YouTube channel yitwa filime zacu. Niko kabona kari akantu se karimo Gaheza Simba Productions mbanamenyemo Amzosi niwe director wa filime. Noneho musore hakuno ko yakajano biramucanga sinzi Kizano nzu yimukiye mariko iby'iyi nzu VIP iyi nzu wagwana sinzi ibintu musore byaramucanze iyi ni episode ya kabiri tugiye kureba kuri filime yacu bayise ibyahishuwe. Yego sogoko hisamagara muzehe wabona iwacu baraterekeraga cyangwa babantu wazima lakini Diego tumeze neza ariko na shida kubwa sana kwa maisha. Mfite akabazo hano mu buzima bwanjye kari kumbangamira. Ntago nyiryama kurya ni insazi wapi sinzinzira. Nina maisha mabaya. Ntakubesha ubuzima ntago bumereye neza pe. Mabaya sana. Ubuzima buri kumvuna. Kwa hiyo nataka nikuulize ariko hari akantu nashaka kukubaza. Namba 30 umubare 30 inamaanisha nini kwenye familia yetu? Hari ikintu usobanuye mu muryango wacu cyangwa?
Mubare 30. Oya ndakeka nta kintu cya danger usobanura. Guhamagara sekuru. Kiretse umaze kuzuza imyaka 30 gusa. Wigeze uyuzuza? Shida. Nicyo kibazo rero. Sana. Ni kibazo gikomeye. Hiyo miaka Ese nindamuka nujuje imyaka 30? Kutakuwa nini? Bizagenda bite? Kwenye maisha yangu. Ubuzima bwanje bizagenda bite? Oya wigira ikibazo. Ari kuri telefone. Nimba iyo myaka utarayuzuza. Nta kintu cya danger kizigera kiba wa mwana. We tuza mwana wanje, tuza kabisa. Sekuru. Je nashakaga kubisobanukirwa gusa tu. Hakuno. Urebe. Suri byamucanze nawe. Ntagazi ngo wagwana ngo bimeze bite. Babu, shida. Muze ntakubeshye ndahangayitse mfite ubwoba. Byancanze. Anakuita. Niyo mpamvu nari nguhamagaye. Ifasirie. Kuko nashaka kunsobanurira byimbitse. Umbwire. Unijue kitu. Nshaka kubimenya, nshaka kumenya ikiri inyuma y'ibi byose. Ibi byose bihatse iki? Unajua ndio mtu ambaye umebaki kwenye familia yetu. Urabizi ko ari we muntu wenyine usigaye mu muryango wacu wabasha kubinsobanurira. Hiyo ndo maana niyo mpamvu nari nguhamagaye rero muze. Uniambie, unisaidie. Unsobanurire basi ugira ikintu mfasha. Unijue. Mbimenye. Umbabarire mwana wanje. Umbabarire pe. Numusaza. Sawa asante. Sawa ntari bimuze. Ntari bi. Urakoze mwana. Babu. Sawa ntari bimusaza ntari bi. Ni sekuru bari kuvugana. Uje nguye imyaka 30 afite ikibazo kuva yayuzuza. Kuva yafata kaga keke. Do. Inzu nziza yarazitaye asasa akantu kakarago akaryamaho. Ko kari nimbo murakibuka kera. Inzu nziza yarazitaye asasa. Remember how I used to be scared of things. Mwibuka ukuntu nahoze ntinya ibintu nk'ibi. Including sleeping. Hakuno yaje hano kuryama. So I decided I won't sleep inside the house tonight. Rero nibwo nafashe umwanzuro ndavuga inti inzu ntagira ijoro nayiraramo. Ntawamenya. Maybe that's where the problem is. Wabona ikibazo kiri muri iyi nzu, ikibazo atari njyewe ntayo ndaramo. Reka niryamire hanze. Ariko mbabwije ukuri. I'm scared. Mfite ubwoba. My grandfather. Mbeshye sogokuru wanje. Told him that I haven't done the 30 years. Ntago mubwiye ko nari nuzuza imyaka 30 ariko narayujuje. Mwese murabizi neza ko yuzuye. Amasaha make yashize nibwo nayujuje, mwese ntawe utabizi. Abo twatangiranye filime murabyibuka twarebanye episode ya mbere. Ari hano. Ko yakaryamye do. Ko yakaryamye yakangukiye imbari hahiye ari. Ngaho. Yakangukiye mu kabari kitwa +1 Babu. Kaba hari yazanya miramba abantu mutana hazi mujye mwagera kuri 40. Nimbari ya danger koko. Niyo mbari ya mbere isigaye irenze muri East Africa. Hakuno kangukiye mu kabari. Yiryamiye kangukira mu kabari biramucanga. Ari we wakora iki do? Kumbe yarotaga. Yarotaga. Byaramucanze. Byo byarabaye. Rebe. Hakuno kwereka umusore nta mahoro afite yo mu mutima. Niko hakundi bavuga ngo nta munyabyaha ubundi. Ngo umunyabyaha yiruka ntawe ukimwirukankanye na kimwe. Ntawe umwirukankanye. Hakuno barakwereka karakeye. Umusore yizira mu gasiporo bisanzwe. Ndashimira Imana ko mwese mukiri kumbona. Ibyo bisobanuye ko ndacyari muzima. Icyo bisobanuye nubwo ntigeze ndyama ijoro ryashize. Byose biri kumbaho n'ibyambayeho. Byose biracyandi mu mutwe biri kunjagaraza. Nkuko abakera bajyaga bavuga ngo ngo wasiga ikikwirukankaho ariko ntiwasiga ikikwirukamo. Babwije ukuri sinzi nimba nibyo ndi kubona kuko ari ibyanyabyo cyangwa se ari ubwoba mfite buri kunyereka ibidahari. Mwumve hakuno filime zacu niho hantu honyine filime ziri guca hahiye. Mwe muraho ibintu hano birakomeye. Hakuno kumva ko umugabo yirukanka uko umusore ari mu gasiporo. Nta kintu mubonye. Sinzi umusore uko arimo yirukanka sinzi ariko geze hano mu gashyamba
amadayiboni y'iwacu y'ibiki niko hakuno zaramucanze ariko sinzi do tangira kwibuka twa dukeke n'ibice byose nimba ari ibyo ari kwibuka nimba ari iki sinzi ibintu biri kumbaho yibuka hakuno mu mazi filime itangira twarabibonye muri episode ya mbere biramucanga iyi canze hakuno do yibuka keke zashyaga zidakongoka byari bimeze nka cya gihuru cyo muri Bibiliya hakuno umusore aracyari mu ishyamba byose nibyo ari kwibuka mwibuke umusore ngo amaze kugira imyaka 30 ubundi nibwo byose byabaye ikibazo kandi ngo muri famiye y'iwabo kuzuza imyaka 30 bwabyo hari ukuntu utayirenza hari ukuntu buri hasanga abakurambere babo baba bari mu kazi Imagenda hano cyo yabonye inyuma iriya kiramukanga iyi ko ni igiki mbonye kumbe do nyuma yedo byani kirano cyamukurikiye cyambaye ubuvera bw'umukara kibona atakibona neza ibikezi ariko sinzi ku manywa y'ihangu umusore biramucanga cyapfuye kirukanka ariko sinzi mw'ijambo umusore akizwa n'amaguru nyagasani kijijwe n'amaguru wo mw'ishyamba kimuriwe ariko sinzi wo mu mashyamba nguwo umusore mu mashyamba kimuri bubi sinzi ariko hakuno manuka hakuno yitsimba hano za kwitsimba hakuno ni imyaka 30 yarayujuje reba hano ntabona nimba kigiye arumagihwa babyita kurumagihwa si kirenge ariko ntawe kindi yakora nta bundi buryo asigaranye usibye guceceka ikibazo cye ni ukugiceceka nta kindi yabikoraho rebye gutya hakuno bitanga iki arasama ariko sinzi hakuno aracyari mu ishyamba rimwe kumbe sinzi kiramudunda bikaraze hakuno cyari kimugezeho kurebano arakiburiye umusore nimba ari ikibazo cy'imfiti nimba kuko ari ibyanyabyo sinzi nta kintu gihari kurebano nta kintu gihari kijyanywe na nyamurigita cyangwa nimba gihari kumbe koko kirahari nimba ari umuntu nimba atari umuntu nimba ari ikintu sinzi cyazanaranyerera manuka gutyo manutse gutyo kumbe uko yakamanutse kimuza hejuru kibona nakiboneye ibyanyabyo noneho
ntago ari ukuvuga ngo ari kubona ibidahari. Banza imbavu kizwa n'amaguru ariko sinzi ngo ni umuvumo uba mu muryango wabo ku buryo ugeze imyaka 30. Hey! Kuyirenza bari ibibazo. Kuyirenza bari ibibazo imyaka 30. Urebe hakuno. Sinzi ariko ugeze hano akabaraga kamushiranye n'iki byose. Do. The mistake wasn't sleeping in the garage. The mistake wasn't sleeping in the garage. Ikibazo ntago ari aho wari uryamye. The problem is that your family failed to fulfill the part of the deal. Ikibazo ni umuryango wawe wanze kuzuza ibyo twumvikanye na deal twagiranye. Rero ubu ugomba kubabera igitambo nyagasani. Hey! You must face and sacrifice. Ugomba kubabera igitambo v'amagambo. The turns to blood. Umunsi amazi azahinduka amaraso The Tida has risen to fall. nibwo uzamenya ko ibintu byageze kuri wa Ndabaga. Ikizaba gisigaye azaba ari urupfu. Hey! Nyagasani musore hakuno isi yamwikaragiye imufungiraho amaferi. Yari episode ya 2 tumaze kureba. Icyo usabwa nta kindi, subscribe, share, comment ubundi twirire show bihoraho. See you.